بسم اللہ علی عباس کا بورڈ اسماعیل خان تحصیل حمایت حاجی سفجی آتا گیا عامر بھوجی کھبے آتا گیا سید بہادر شاہ شیرازی سید کھڑا شاباش توجہ جی توجہ ریاضی را کیا بات ہے جی کیا بات شاباش شاباش سید شاباش ہائے 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 جی او سید جی اگر طبیعت خوش زوردار تاڑی ہے اس وقت بلا کرے سو جناب کے سامنے بلا دے آگے جی وسیم شیخ سے بلا کرو جی وسیم شیخ ادا کرنے والی ملک میرا آباد جوڑا صاحب بڑی مہربانی ملک فضل حسین جوڑا صاحب اللہ سری کی دراز کرے ہاتھ توجہ بھائی آگے تک بھائی ہون ملک کا نمہ نکلے ہاں کھچی رہا نابا کھچی سوڑا لاگ گیا راجی راہ اللہ سری کی دراز کرے زندہ باد بسم اللہ کیا بات ہے شاباش شاباش ملک حاجی رائے سے چکا ہکوی سجن کروڑ دا ہوندہ ہے پورے بھاگ دی کیڑی لوڑے بیلی ہونے تانیاں دا صاف ہوئے مٹھے ٹھاک دی کیڑی لوڑے سونے دی گوار مندری ویچ کسے ناک دی کیڑی لوڑے ہاں جی نتھوکا اگر چنگی ٹھائی کرے نا ملک تنویر نتھوکا دی طرفو ہک ادا بڑی مہربانی ساڑھے بہت پیارے مہربان شکریہ ادا کرنے ہاں جی رائے محمد فیاض بٹی صاحب آپ ضلع سرگودا پھر بھی ہک ادا روپیہ حوصلہ افزائی برادری دے اچھے جشن کران تے ہاں جی نتھوکا جی برادری موجود ہے نتھوکے ذرا پھٹ ہو کے اگو شیخ بجیاں شاباش شاباش نتھوکیا کیڑی سونی طریقے لے شیخ دی ہائے 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 نتھوکیا ہائے ہوتی ہے کھیر کرامنی جی نتھوکیا جی جیڑا بندہ تاڑی نہیں مرے تا ہو کے رکھ جائے ہائے نتھوکیا نتھوکا سٹیک دیا ہماری حاضر ملک تنویر نتھوکا صاحب 1000 روپیہ حسب وعدہ جی اور میری کیا بات ہے جی شابہ نتھوکا شابہ کبھی کبھی سنی دھیلا ہوتا ہے شیخ کی جنی باج آتے ہیں وہ تو تبھی لگ رہی ہے عبد الرحمن کہ بلا کرے سو جناب کے سامنے بلا دے آگے جی ملک حامد امان شاد امان شاد توجہ کرنی ہے جی توجہ سردار ظفر خان گاندھی صاحب ہاں جی رائے افتخار بھٹی صاحب آپ پولہ شریف ضلع سرگودا ہاتھ توجہ شاباش شاباش ہاں بھٹی باجی امان جی امان صاحب ہکتے آئی تھائیں ٹائم ہوندہ ہکتے آمان دائی تھائیں ٹائم ہوندہ شاباش شاباش ٹھیک ہے تاڑیاں جی بھٹی جی بھٹیاں واسطے زوردار تاڑیاں اس وقت بلا کرے سو جی ہاں جی اکرام چندر صاحب بلا کرو پیچھے آگیا ملک ابے سمان ہوتا جوڑی بال بیٹیوں سعید تے شاباش شاباش اللہ ہمیں مناسب بہت خوب شاباش شاباش امان چدران کوئی خطرناک بسم اللہ تاڑیاں ہائے 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 اگر طبیعت خوش ہے دل مطمئنے ایک تاڑی ہونی چاہیے زوردار تاڑی جوڑیاں صبح پنجا بڑی مہربانی ٹھیک ہے جی
جان تو کٹ ماریا سی تو انسانی دھپا لگ گیا آیا بلوچ ہے جی بلوچ جی اللہ سے کی دراز کرے سیدھا دار مبارک بلوچ شہد ہے شہد بلوچ شہداش دادی بابس کیا بات جی اللہ ہمیں انہیں سے دادی دا شاباش شہد خان شاباش بھائی بلوچ کیا بات ہے اللہ سن کی دراز کرے سینہ بیت آگے توجہ کرے سو ہاتھ دے آگے علی ہاں جی سنا اولا گنجابی صاحب اللہ سن کی دراز کرے سینہ بات توجہ ہے بجلا شابہ مکھا شابہ بھالی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاڑیاں شابہ جوڑی شابہ بڑی مہربانی رائے شہد اکبر ٹوٹی صاحب اللہ سن کی دراز کرے زندہ باد بڑی مہربانی بلا دے آگے جی عمر خان کاکا لگا ضلع تونسا شہر جلو والی بڑا کھٹ مزدہ شہبہ کھٹ مزدار علیہ شہبہ کھمبے ہاتھ آگیا جی مار فہیم عباس راؤل فخر ضلع جھنگ شہبہ شہبہ سے اس تو بعد توقیر ناصر بلوچ صاحب تیار رہنا توقیر ناصر بلوچ بڑی مہربانی جی سیاد جی بات میں فتح دے بات میں ابا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وادی ماں بسم اللہ کیا بات بڑی مہربانی رائے بابا صفدر گھنڈی صاحب اللہ سینی کی دراز کرے حالی ملک صفی اللہ کھوکر صاحب ہوتی طرفو حیب قدار سیاد چنگی ڈائی کرے داتا ہے عجیب ہے شہبہ شہبہ چنگی ملی کرے دا جی چنگی ملی کرے دا جی بلوچ دا پنج دا ہائے 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 اللہ ساری او میری اللہ ہائے 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 سید ہائے حالی نہیں حالی سید جیتا ہے حالی نا بندے آتے اے سکہ بھی کھی دیا نیمے سید کے کبھی چھوڑیے بہت اچھے کیا بات بڑی مہربانی حاجی ملک ارشد حسین مجید راج کرے جی میاں لیاقت حسین کانجو سے بسم اللہ کیا بات ہے کانجو دا نوٹانی بارش ہے ہاں جی سید کا سنے جل بنی آؤ جی سید سنے جل بنی آؤ ایک تیراوان موکھر سے بھی تیراوان جو بسم اللہ کیا بات نیل دا سید نیل اگر سیدی چیک نیچا سائی ہے لئے علاقہ کنیوسی نہیں کرنی تاڑی جو بڑی چاہی دی ہے راجی نا ہاں جی سیدی کامیابی 500 روپیہ ہی نا ایر پیسہ جاتے نہیں بہت ہی میرا پڑھنے سب استاد ہیں اور پیچھے سے کوٹ علی بیٹھے چودھری ٹھیکیدار ہاں بلال اوہ بابا تو تا پیچھے ہو جائے یار انشاء دینے
मोहम्मद अमार कलेरा सेवा अपने ग्राउंड में 1000 रुपया इनाम शुक्रिया अदा करने सेठ कासिम सैयद अड्डा थाम तहसील जिला जैंग तशरीफ लाए तशरीफ आपके ब्याज शुक्रगुजार बड़ी मेहरबानी। हाँ जी अगे बुलाते आ गया जी चंदू भुट्टा जिला जैंग का नौजवान अगे बड़ी मेहरबानी मलिक लियाकत अमान साहिब अल्लाह जनाब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अदा करने वाली सेठ भाई मोहम्मद कासिम साहिब बड़ी मेहरबानी अड्डा था शाबाश शाबाश जी फिराजा जी ताड़िया हाय फिराज हाय फिराज का सटे ही पिया वेलो फिराज वेले अल्लाह जिंदगी दराज करे जिंदाबाद जी फिराज जी बहुत खूब क्या बात है फिराज साहब नौल साहब सटेज पे आओ जी जोड़ी सटेज पे आओ आगे बुला दे आ गया जी हमजा गुनी राय शहद अकबर खुदी साहब अल्लाह जिंदगी दराज करे जिंदाबाद बहुत खूब क्या बात है शाबाश शाबाश जी वाह फिराज वाह बहुत अच्छे वाह फिराज वाह अल्लाह जिंदगी दराज करी फिराज साहब क्या बात मलिक असमत हाँ जी फिराज उड़ा यार उड़ा हो रहा हीरा बख्श बैठा है इकबाल हमेशा देर से आता है शाबाश शाबाश बड़ी मेहरबानी मलिक असमतुल्लाह खोखर साहब हौसला अफजाई का शुक्रिया मोहन भट्टी साहब का शुक्रिया करिए नाल गया बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अदा करने वाली राय फलक शेर गड्डी से अफीसर पाक आर्मी बड़ी मेहरबानी राय सदिया गड्डी से शाबाश शाबाश खान औलमा जी सैयद जी उमर काका जी शाबाश शाबाश रियान शाबाश क्या बात है जी क्या बात शाबाश शाबाश हाँ जी वाह बिस्मिल्लाह क्या बात है जी क्या बात है ठीक है शाबाश शाबाश हाँ जी दसिया के बढ़िया जाई साहबान भाई इफ्तिखार तुसी दसना तुसी भाई इफ्तिखार मल्ली हो गई जी मल्ली हो गई शाबाश शाबाश जजन का फैसला मल्ली हो गई इस तो अगे बुला करे सो जनाब के सामने बुला के आ गया जी पीछे सैयद बादर शाह शिराजी का जोड़ी वाल हमारा मेरे फौजी आओ जी बिस्मिल्लाह इस तो बाद खेल चेंज पहला बुला करे सो जी वसीम खिची साहब बुला करे सो जी वसीम खिची